Razvoj tehnologije učinio je da većinu poruka, pisama i obavještenja dobijamo putem e-maila. Taj način slanja ima mnoge prednosti, prije svega brzinu i pouzdanost. Uprkos tome, računi za struju, leci te reklamne brošure i papirna pisma još uvijek zahtijevaju poštansku sandučad. Poštanski sandučići novi su asortiman koji nude naši prijatelji iz Cerova. Poštanske sandučiće delimo na rezidencijalne i za stambene zgrade. Rezidencijalni poštanski sandučići su različitih dizajna, dimenzija i boja u zavisnosti od potrebe i zahteva naših kupaca. Ukoliko su vam potrebni standardni poštanski sandučići, možete da pogledate u svim našim maloprodajama, a ukoliko vaša kompanija ili veći objekat u kom boravite iziskuje većih dimenzija poštanskog sanduče, također možete u našoj ponudi pronaći ono što vam odgovara. Poštansko sanduče važan je dio vanjskog dekora i privatnih i stambenih zgrada. Može biti u različitim oblicima i modelima. Vrlo je važno voditi računa o veličini kako ne biste dobili dokumenta koja su presavijena nekoliko puta. Lijep i originalan transformisat će vaš spoljašnji prostor i prije svega osigurati pošiljku. Za stambene zgrade poštanski sandučići su klasični sandučići koji su samostalni ili u nizu od 1, 2, 3 ili 5 sandučića vezanih. Sve zavisi koliko stambeni objekat ima stanova, odnosno potreba za brojem poštanskih sandučića. Svi poštanski sandučići kod nas su odrađeni od plastificiranog lima, inoksa i plastike. Samim tim sva ta tri materijala u kombinaciji daju im zaštitu od korozije naredne 2 godine od trenutka kupovine. Sve poštanske sandučiće možete pronaći u maloprodajnim objektima u Sutomoru, Baru, Ulcinju, Budvi, Radanovićima i Podgorici.